Luka, ti imaš 11 godina i već 5 godina se takmičiš i napravio si izuzetne rezultate do sada. Koju titulu u šahu imaš? Svetska šahovska organizacija FIDE me je za 3. mesto u redovnom šahu do 9 godina nagradila internacionalnom titulom Candidate Master i ponosan sam što sam tu titulu osvojio sa nepunih 10 godina. Luka, koja ti je najveća želja u igračkoj karijeri? Moja najveća želja je da se jednog dana nakon nekog svetskog prvenstva ili olimpijade popnem na terasu Skupštine grada i proslavim neki uspeh kao i mnogi drugi srpski sportisti.